Mấy khoai na ta Guikhanliu Malingmei YouTube Channel biak junrei nei la mai thon riu dari. Asai August tarik chanai kumsing nai na tree na padai the Gaanphiu Tamenglong local newspaper king in Sam the call. Infal August tarik charuk. Naga People's Front Manipur State Unit NPF MSU in Tao Manipur Khao BJP led government jong LA Sunaba Mairi State Government Khao Autonomous District Council ADC election hai nian kai lau tuang sumakna zai milung khao tat kai lau khang sang hoi kan the mi tong statement hai NPF Manipur State Unit jong General Secretary Administration Honrai kui kasung tipat kan jonge Honrai kui kasung dong statement hilai na ADC election hai katuan na nian kai ba mai hai rui ching mai nun chuang self governance rights da nimbin bam the kum na mi hai 1970 daw pat kan mai thiak te le in sam bam the tu na sakane NPF MSU trong press statement ko chai 1972 khau Manipur khang statehood tilau kan chongi kumna article phaithum riks nai na khat si khau ching mai nun khang special provisions tilau kan chonge mi tong provisions tai gong tang khang Indian Parliament with Manipur Hill Areas Autonomous District Council Act 1971 hai lo ti in go laukan chongi tu na hi kane mi tong act hai rui tam mai hai district khani grassroots level khau Indian democracy hai ti tang lau khang tu mai hai ye kumna constitutional provision di hai sai thau lokang authorities koi khau mi tung ek ringam di laukan chonge kagan khat khau ADC election hai tingkum chui ngan na postpone so laukan me chong nai kani kumna ADC election hai me ha me thai jun kum singnai na chui khau tai tat kai dat ni tuangi tiki COVID-19 lockdown zan khau asai ngan na postpone su kwang bam chongi to na NPF chong statement kho tai hi kane COVID-19 pandemic tong kung mai nai bam sini ru na kanai Manipur Legislative Assembly election tai kum singnai na chui na kanai khautat kai kane kumna ru na ta chatang mai Lok Sabha election ni asai daw na loidat kan the kuma isang ADC election hai Indian democracy chuang 3-tier system ti hai machong mai suna ka sinai me authorities nun rui tat kai khang sulau tho tu na NPF rit sang hoi kane NPF MSU State Office Bearers nun rui meeting tat kaina ADC election lam khau ka phiat mai tang state government khau zai milung khau tat kai lau khang appeal su khang ding lau kan chonge tu na sa kane milung khau state cabinet lading khau ADC panchayat kani municipalities election September kum singnai na chui na padai khau tat kai khang la lau kan mai ta thun ku mai indau kane NPF MSU thailai na cabinet lading diamond sai goi repair lau nu mai thiak khau tat kai lau khang sa kane kum na mitong election ti hai thau su lau magi thai constitutional provision strong in thuk mai ta thau su lau mak mai khang lap ni khani Manipur's hill areas da ti dai thau ni mai khau lung gut lau mak mai khang lap ni tu na sa kane Infal August tarik saruk Bangladesh khau intaw lat lu nai na ba milung khau Manipur khau ni illegal migration nun ri pagud nu mai jong nai mi sang rui Federal District Commissioner Ashish Das Riz Zingbang sang curfew lau ka hau kan the mi hai ka pang thang rui kirak mak mai thia khau pagud mai nun rui law and order khau katuak mai ti pan nu mai nai mi sang rui nai curfew tai lau kan chonge curfew order tai Bharatiya Nagar Suraksha Sahinta BNSS kum singnai na chui na kathum tong section pai kharik suruk nga kathum bang khau lau kan chonge mi khau tai Zingbang sang man sai pangu hame thai pangu khawri hian na ta kalu mai ta thing kan the nai curfew tai ting zin khwang churu khawri lau thon khwang churu ngan ting mi pum tat kai bam puni in bu na man sai ta su kabiu nu mai ban sin nun sinatat mai tani thing kan ne tiki nai curfew tai government agencies security forces kan essential services nun khang thu ka zau magi tu na sa kan ne thau ku mai ri naw suan mai hame thai bai tan ni mai nai thai district commissioner hame thai district superintendent of police Fezol khauti thai lo rai khang order khautai ka zau kan ne mi tong mung nun tai nai ni mai nun rui hilau mai permission tai sabo mai concern authority khori la rai khang ti thai kan ne mi da khau security forces nun ta curfew tong order ti hai zau sin chui lau khang ti thai kan ne Infal August tarik saruk Manipur State Power Distribution Company Limited MSPDCL Khani Manipur State Power Company Limited MSPCL Group C Khani Group D staff kang recruitment written test January kum singnai na chui khau tat kai kan mai tai asai kum singnai na chui na padai lung khau sa inda pat pani the tu na Power Minister Thongzam Biswarjit Rui asai ru na kanai Manipur Legislative Assembly tong session charuk 5th sitting khau sa kan the mi tong lat bam tai opposition MLA Kanguzam Ranjit Rui Minister Thongam Biswarjit kau than kan mai kan khau daw kan chonge Minister Biswarjit Rui Assembly khau daw kan mai lat bam thailai na government remit on result hai sa in daw pat kang samdan bam thei tu na sa kan ne tiki MLA Ranjit Rui Power Minister dong la daw ta pian mak mai in daw kan ni tingkum padai pending khau lawong kan mai recruitment result ai sa ingan na sa in daw pat ni mai ka gan in than chek na assembly floor khau sa lo nga mang na ba mai ti hai anga ge tu na sa kan ne
Power Minister Thilaina result sa indao patnian ba mai hai COVID-19 pandemic kumsingnai na chuina kanai state assembly election khatni inthai kum me kumsingnai na chuina kathum khawri ka haukan mai Manipur lalu asaingan inthak magna nai ba mai jang ruye tuna sakane Minister the answer script check siloi the kumna candidates nunrui complain ma khang zau chuina zawbam the tuna daw kane Infal August Tarik Saruk Manipur Chief Minister N Biren Singh Roy August Tarik Saruk State Assembly Session khau alan mitia khau Manipur khau kapang thang illegal immigration rui kut bam gai tumai lat bam hai alan bam khot ni thai kata man sai goi rui riang thang roi sini nu dei tuna sakan the Chief Minister lat bam tai man sai asag rui illegal immigration tung lam hai proof su khang ma gi tuna sakan mai nai kan mai khau sa indau kan tonge Manipur khau kapang thang rui che chang mang na gut bam gai mai rui dilong mai nun khang kung mai ti lau bam thi tuna sakani kumna mi tong lat bam hai Naga People's Front legislator Laishio Kaising ri than kan me khau daw kan tonge Manipur khau intaw lat lu ti pat ba mai hai illegal immigration ri ye tuna sana mai goi na in sam na mi tung issue thai athung khang nai thi tuna sakane khatni Manipur state le Myanmar border Phaithum Riksakiu na tachat kilometers hai ngak chui na nga khang ka ge nai thi tuna sakane Tribal Affairs and Development Minister Lepau Haukip Rizai me cabinet subcommittee ri mi tung issue khau investigate subame kumna subcommittee le Home Ministry Thilaina Chingnai phaipadai rik chat daw illegal immigrants hai thai patang bam thei tuna sakane kumna thau kumai ka pang thang ri Manipur khau gudlong ba mai nai thai orders ka than Thilaina kani ru khau legal action lapni tuna sakane Chief Minister N Biren Singh Thilaina Kamjong district khau illegal immigrants chingchuruk phai ka rik secure na chikiu tangna gailiang mai district subami mi tang khau tengnopal chingnai phaipadai na churuk khani Chandel chingkhat phai te sat rik secure na pungo hai kanai khani ka thup mai district subami tuna sakane Infal August Tarik Churuk Manipur Chief Minister N Biren Singh Thilaina Manipur dong latlu khau chu sang mai phungkwang dat khang pari rani mai khau Mizoram Chief Minister Laldu Homata Interlocutor khang kada lokan me chong ma gi tuna sakane Manipur Assembly khau N Biren Singh Richam asa khau Laldu Homa re mediator su khang tuna hi kan mai lat bam tai insup mai lat rami tuna sakane New Delhi khau Niti Ayog meeting tat kai kan mai July tarik chuina chanai khau tai Laldu Homa le insup na pari ra mai gan khau Manipur gwang khang thu sa taw kan chongi tuna sakane Laldu Homa le kanai ariu kan meta gansagri alat mithia khau cham hi kan chongde tuna sakane Interlocutor akhat kada ni mai hai PM office Hamitai Ministry of Home Affairs kauna de ngamnai mai tuna sakane mida khau Mizoram Chief Minister Office tonglat bam Thilaina Laldu Homa Union Home Ministers Amit Shah ta August ri khanung ariuna Manipur's tribal leaders ta Manipur tonglat lu lam khau pari ra khangjang hoi kan thi tuna sakane Manipur Tungkuki Jo leaders nunrui intaw John Chief Minister Laldu Homa le kahu khau phunglaw mai Chief Minister Joram Thanga ta Aizol khau ariuna Manipur latlu lam khau pari ra lokan melwan ni nai kan chonge Tithai pat mai Bamgai Chang Village Authority condemnation August tarik pungu kumsing nai na chi na ptai Bamgai Chang nam khau iko hat ta mai intaw law mai dai thau mak mai thiak ta Bamgai Chang Village Authority khatni nam mai goi return na condemn suwi mi iko hat nun hai barak waterfall tat mai khatni barak visit sumai nun khang bangbam akhat na maye mi iko hat kai ti hai August tarik padai kumsing nai na chi na padai nung jingbang khwang ru sang khau latliam mai kan sa gypsy gari khau rigwang lana petrol piulana mai intaw law chonge mi tan ta law mai nun tai ting mi kathup nong khau Bamgai Chang Village Authority khani nam mai ma khau gwang surrender suni nai surrender sumak tung nai thai mi geng ta tai nam mai rika zirap mai action lapni by Ramkui ka mai chairman Bamgai Chang Village Authority ti thai pat mai the 10 tai ru dam khat ragwang tuang sumai ka khangti dat mai tu mai tuang buk hai ka than pat law na ba mai mi pu tuang buk hai Dr. Kholio gang mai ri hilaw mai buk ke mi buk hai Christian Regdin khau 10 tai tu mai ru dam khau khat ragwang tuang sumai ragwang khangti dat mai lamei fumling khang inthuk mai ka ge nai mai Regdin tong lamei Dr. Kholio gang mai hai Rongdai Baptist Church strong pastor sunabami Cornerstone Advanced Institute of Theological Studies Dimapur Nagaland haini kumsing nai na choi na khat kum tai ri lan pat launa intaw founder president sunabami mi hai master's degree course module suna offer sunabami kumna Cornerstone Bible Institute ronglat medium haini Rongdai kho sai kumre certificate of biblical studies diploma course lan pat launa bame Ronglat khau khani English khau suna kamai book ru na churuk hai hilau kani katang khau padat ni mai rong mai Bible commentary single volume pat puniye mi putuang book hai kaman phai khat ringuwe mi putuang book la lo ni megoi ri intaw rong dai khonai khani katum milung khau Nongba Bazaar RBCC Center khani None Student Store khau in phang pani
Tamenglong ting nai luan pok phabu tarik chanai kum singnai na chui na padai lau chuan ting rai na ye kalan nai na ye ting zin muak na ye singbang ting rai na ye pok phabu tarik da chat kum singnai na chui na padai lau chuan kalan ting zin singbang ting rai na ye The Gaanphiu Mel DGM chamche subscribe sulauni mai hamethai inquiry complaint sulauni mai goirui 9612535794 khau contact sulaupu ong mai goina king in suina king lau mi khangta Guikhanliu Malingmei YouTube Channel bek tunrei kaloi na thunku mai indau dare in chuan ting sung khwang baro makhai kai mi gan khoroi mai goina king in sam da lakho thunku the